haleluya, nungahe Jesusi. Jadi Dato' Ari ngatedehong mengenai lagu Hari Hama Mati ini Tuhan Yesus Iba Jumat Agung Dato' Ari. Natar silanya teh. Natar surati. Jadi sesuai roh natar surati bahwa duka matian di Tuhan Yesus ikon nahehe roi mana di hari patu Betul. Alai kana porsi di mana hamatian kan? Alangan di tanah di mana hamatian ini. Dia kana porsi di mana? Dia kana porsi di mana loh. Jadi saudari tedehong ma taringot tu pareheon di Tuhan Yesus ini alaga hehe mana sian hamatian ini. Yesus nungahe siani, haleluya, haleluya, nungahe Jesusi, haleluya, haleluya, nungahe Jesusi. Mana sian hamatiani yari badoluo Marlas roha kita deh. Marlas roha be mahita alahe Jesusi ai malu asudehita sian hamagoani. Haleluya, haleluya, nungahe Jesusi. Haleluya, haleluya, nungahe Jesusi. Saita puji matuhan sangat maiban namarasi rohai. Haleluya, haleluya, nungahe Jesusi. Haleluya, haleluya, nungahe Jesusi. Haleluya, haleluya, nungahe Jesusi. Haleluya, haleluya, nungahe Jesusi. haleluya nungahe Jesusi. Selamat Paskah untuk kita semua.